Tamalo just le ta di ngendu di part 1C na di part niwa dire. So part niwa di gi capstone and practicum ra di korla BSN chidigas online program chidigasu di program gi nanglo ne di major di ni kecheshu resha. So capstone practicum di week chu yore. So week chu nanglo na week tangmodi goma jungya la gyurang zola su preceptor chik che show legre tanga dojina teochina ngzo di clinical na da menga nanglo la di clinical posting do da chere te ne da covid ki chikta nga pending chastra covid ki nyala teochina chinda shiwanga de chere so covid le ni di clinical ni chitu mar so kunzo gi lopta ki dinsu sangma online Yuni online the class re the preceptor nyamdo dewa chwe yoro nyamdo the project the online rang chiro chi sa ani ngarang la da ondi yadura anyways so preceptor jik sele so menga nang no ni yoro so menga na since nga nyu ni menga le chi di preceptor ra di this lela u chung so kesi su ya chulo dewa la nursing home do da ya su ya menga le chi mena ya su tanda menga student lenge dende nemde dewa chidara kran zogiya ropa chesigire so capstone practicum di week thangbo da week niwa dela so the credit 6 lo 6 credit re week 10 weeks che so week thangbo niwa dela kran zola khalerlana identification of the issue ra nursing ki suzuki practice di nanglo la issue chikala color identify chilar susu khari project khari gana chera so undi nanglo da susu topic da mer the topic yora topic khajuma yora restrain yore sepsis yore covid in area the khari na topic susu interest yu jing damra so topic di week thangbu wala undi topic di dam ani kurangi preceptor nim da dewa chor preceptor anga dende garla chingi du ani dire ne chidanda dire ta lai barte ne lasura ani preceptor gi okay di apudo ani diga na jo china yaga redo ya staff shortage to ina khare yapudo yore but dela end yo mar laja so project di khari damgi na susugi kalore end you go ya evidence yuni dela chik kalore chik result you go to na yayor this lil higher if I'm not wrong so undi che ani even like dinanglola week thangbu wad nanglola individual success plan la yor so individual success plan na kharla na kurang gita thanda week chu nanglola kurang project the success chala so individually success ta chala plan khar chingi belara so week thangbu ne week chu abudu tanda loptagi kharigar chila do on sangma tere and kurang khadu gochu yu khadu chagi yu nani ya on the tear basically so week thambuni wala kurang so susugi loptagi professor yura da ani susugi preceptor ani kurang kunsumgia conference chor phone nana ya zoom khashi zoom chigire injimi dongbodong mara communication dogore so the conference de chigore so week 당번이 어디 개체디 온데 레이다 개체체 레이다 셔바 week 당번이 week 주어보도 topic 1 2 딱 봐요 Wednesday the Friday topic 딱 봐요 participation tuk reply tuk 되고요 버레 so on the week 당번이 주어보도 요아체 땅에 main 조조 딜레이더라 so week 숨바다 시와데라 develop evidence based proposal 라 so dinna khala 올라나 so kirangi topic pena nga do jina ngi sepsis topic damira so sepsis ki dela suzuki objectives khari ye ra pena khalore nga zum menga nangla khari suzuki facility khari re ondi ki menga ndi ki ming chira ondi nanglola sepsis prevention chela objectives khari ra ondi the ani suzuki yang literature evaluation table nani chikyor so literature evaluation la de khajana suzu yang research chini yora menga member che
or susuki tab the internet nanglo la nere susu nursing researcher tab in the united den research chini undi susuki kunzuki khari digala khati to susu khari evaluate chigera on the table the tere ani dina picot question nan jigger so picot like basically khar ro re la na so number of patient khajere sha ani dinala khajir thasha treatment khar sha outcome khar do on the date ochirera so week ngawa the thukpa la khachila na proposal implementation plan ra proposal implementation plan na khala na so gita ni di sepsis code la lagi la ni gita objectives ta den ya preceptor nim de dewa chira so undi gi proposal di ta implement khandi chikin bel ra ani gi undi thanda la strategy khari ge ra ani pena nga do jina okay di ta sepsis code la anga nasawa lengi tin sula nga lobjon tigi ndara andi gana lobjon tena an kunzu yakpo hago de ni khara khodo yakpo pe de sambala ni menga nang la sepsis ki tenda la thongye dende yugo den zo rate nyu ro sigir la ni ra ta onde do top te ni chinji ji pe jen shage dara ani week dimpat nanglo la evaluation planner so kina ki proposal di implement chisar ta nga inde chigila ra so the evaluate khandi chigin belar ta ngi gi narsawa din zo lobjon tigi lara for example so on the evaluation the khandi chigin bela to okay so nga kunzo zinda di goma jungye la ngi gi kunzo la survey form ji kyang ro sta le ra kuran zo knowledge khaje to me da dai ra ani agenda lab chani ani survey ji chigira ani zinda di chani kunzo di korla yaga shensha na yora survey di ya dora ta suina tandaran jana da suina di shingira okay andi jene survey di khajo chimbera da sum jena nga jik chigile ja so da sum jera kunzo memory di kalo kizi kunzo ki practice chi di yona timba dis jing mara kizi kunzo ki nima nyi gi lapyo do kunzo ki takta follow ma china protocol laura da undi takta follow ma china 아니 kunzu tempa jesira nya da tu jene goni chik chila jo so undi ni yar do ki dur sha so gi evaluation di hawura so undi che ani week gewa dilala so project di tiwata written the final project week gewa di zo do jide so week gewa nala da kirangi week thangbo ne week dumba parala kirangi objectives tigyo ne re outcome in a re implementation khari chen evaluation khari chen den changma tengyo ni chigo changma submit chigo changma kyang gi dor du ne ani week ya na la ani project final di ya submit chur week go la main presentation de so susugi ni assignment teaser the APA format imbarwa assignment de changma teaser ite ani we go na la krangi PowerPoint presentation so the tapena ni gi tamgyo di sepsis into the digana khari ya outcome intervention objectives evaluation plan din changma ya de dordi chindu chini presentation PowerPoint disore ani week chuala is a feedback time ra so evaluation la final evaluation dore the krangi PowerPoint presentation di krangi the online khare preceptor la tere susugi classmate la tere ani kunzugi ta digan feedback lir ten nan tanga ngai de kunzu chala do ke ja do mar da susugi PowerPoint ya submit chere the preceptor nimdo like mandatory dikhar la na dindra chikla chik preceptor nimdo ke ja orera so the preceptor gala ralle or khashi student gala ralle ore preceptor yang loine re student korang ki need yora khaji preceptor ropa khaji godo so mandatory di lobta gi chigore la di chik re ani on the phone conversation or video conference khari chine to gore so week juan ala ta kira on the feedback di thi ani zare so week juwa dinala la ani yang turangi submit che mangbo be week juwa na ani lobes tracker la di ta kurangi nima dinare la chuje
chu tang ra week 10 weeks 100 hours 100 hours the week re la hours 10 ra 10 so 100 hours ani gyaja di khajur la 1000 total like capstone project is 1000 points so out of 1000 you have to get like 750 ra C grade 750 C grade dille ore so nyingi la ngi gi part 1 nang tuition reimbursement kotla la ra so tuition reimbursement di menga ni ragyo di kesikura grade C or above mena A the yakshire but C lena C or above malena kran la reimbursement di ragi yumare on the kechembo chikche ani new di capstone project di kesikura grade C le byaga malena ani kran capstone project di goni chile re so within like kunsugi lotrai khalelana within like 2 weeks na goni chile re so kesi kran dingye gi changma hala ta dingye gi class den changma course chige den changma kesi grade C le yagalle na ABC nanglo la yu na ani loptar rangi kesi kran capstone project di la grade long mena ni loptar rangi kran la khala ore fee bet khala ta deduct chide ra komo but new roslingire ondi leni kran capstone project di 10 weeks chipo di koni chile so on the gela kanga rale yore samsam tangara dojina thandabudu course re samma gigen samma loare ra so gigen chiran chik khala angi te dan jura shina so pete so shimba samma gigen samma gi C above raidura so it depends on also like kurangi professor kana depend be chaki yore ani dingyola no shingi gi the link di wala ya the perla di yura perla di APA format chidan lap gire ani APA 7 edition di che ani shimba khare undi ge link di yegi di wala kurgo ani changmal good luck lai ani thank you bye bye